Rahmatli oylar, biz konsertga tayyorlab жатканыбыз. Qani aka? Qanday ma'nay, yaxshimi? Konsertga yaxshi, ayamay yaxshi. Yaxshi. Sog' ol. O, oqsoqol. Ne qilasiz? Tang qilib qo'ydim. Bala çakabızdı taştap koyup, çoğata, çoğene, tayne taytalarına taştap koyup, anın tarbiyası qanday bolup atat, hiç işimiz yok öyle, akça problemasını çeçkenge getip atabız. Men dağı bir 5 yıl murun Rossiyaga çoğatasına taştap koyup balamı getkem, balam gelse maldın artından jürüp mal bolup kalıptır. Görösün örem, göre veresin. Tartip degen yok. Mına. Hey bala, bir yaka gel. Hey! Hey, erten osurdan armazsam enen göresin teşme. Mal vakanı gelgende balak var muğun tabi. Geçetten beri uçuraşıp koyun dese hiç dayının yok da. Ya, Kandaysın? jakşı da. Жақсы, siz barsız mı? Almide деген сұрау ем. Кеткен бойынша жоқ болдыңыз. Ben ойлаған бұл, өліп қалбаш керек, поезд тәулеп кетті. Hey, antip айтпайды. Атасын antip айтпайды. Birinciden, ikinciden seni bağayın деп жүрем да, мен міне ойнап жүрет дейсің талалап. Апам көйге тиіп кетті. Ой, тибе етпейлі, иштеп атат. Келген жоқ та? Еми келет, мен барам, ал келет, шындай. Мен кеше сізді көріп танымай қалыппын. Танбай. Запырдан таксиден түстіңіз өле. Кемелейді şu bir жерден эле көргөн деп алам да. Каяктан көрдүм эле деп коем. Түшүп эле ороза яштан менен арак иштеңиз го. Ошондо тааныдым да. Адатыңызса 200 грамдыкка толтуртуруп бирди көтөргөндө ошондо тааныдым. А жетим келген экен дедим. Келесі тұр бұндай. Атасын антып айтпайды, уят болады. Ошон түштүңүз да. Еме сағынышқанбыз, достар болсап. Мени алып кетиңчи. Қаяқ алып кетеді, қаяқ алып кетеді. Болду, айылда калбайм. Еме айылда. Мал карай берип, нерден алып кеттиң? Қарайсың да. Чоң атаң болса мұна қарып қалды, өсөрі қалған жоқ, артқа кетіп атады. Анан эмне, қарасаң өзіңдің малыңы қарап атасың. Ошонун баары эле сага калат. Чоң атаң көз өтүп кетсе сага калат. Чоң атам али бери өлбөйт бул. Ой. Бул жизнь өлбөйт бул. Антып айтпа. Чоң атам ушу турушуна дагы кемпирдин башын жейт бул. Антып айтпа, өлбөйт, ушундан жада өткөндө көкчөйгө 2 жол гарбит кошуп берди. Елесо башы жоқ, Міне етіп атасың сен, өтші бияқа, өтші мұндай, гарбит қошып бергені, мінесі бұл айбы? Башы іштейбі сенің өзі? Тұршы мұндай? Баш деген бар бұл сенің өзі? Гарбит қошып бергені мінесі, өліп қалса біле олады я? Өлбейт ал. Уят болады. Алып кетің, папа, Қаяқ алып кетеді? Мал қарап жүрө берем кечкеле. Қарайсың да. Ертеден кечке урушты мени угам. Чөжө өлсө деле мен күн өлү, коз өлсө деле мен күн өлү, торпо өлсө деле мен койду көз. Малдарга мен бостум, өзүңөр туудуруп алла бар. Карай берем кечке. Бала. Болду деп атам мен сени. Болду, бала. Бала. Өтші мындай. Шывыранбай. Міне олып атасың. Болду деп атам мен сени. Алаңдабай, от. Тұр мындай. Қарачы, тартып деген жоқ та сенде. Тұр мындай. Кечкеле мен карай берем аңген мал. Ана ким қарайды? Демет, тамақ бербейт, папа, қиналып кетме. Құдай, сен мұны кебетеңде тамақ жебеген адамға оқшошпайсың сен, Чоң атаң менен чоң енең ұқтап қалса, өкөйіні қошып жеп қосың сен мұнау. Мен азып кеттім дағы. Азыған ұшы болса. Тамақ бербейт, Уят. Деме, 2 айдан бері ысы тамақ жейлекін. Ант бе. Деме, мәстіға қандай болады, әлі? Балам, ант бе. Тамақты ұнытып қалдым мен. Чоң енең ұқсаң уят болады. Қапы олып. Папа, тамақ бербейт. Bir sındırımdan beri doşanı bir cuma jeyim ben. Kattıktan beri çıkıp tek götürem kemir boşanı.
Kemirip jağım talып қалғанда қалған ат құлақтың түгіне бекітіп қоям. Ертесі барып жеймін. Болды emmi, болды. Елдің чоңынелері қойға жөнеткенде, тур балам қойларың жайылып кетті, қойыңа бар деп жөнеткен. Мен чоңанем басқаша жөнетеді. Ұқтып атқан жеріңнен келіп шым шығам ойда. Қойға жөне деп жөнетеді. Мен көрдім ғой өз көзімнен, лақ қиып түске чейін ұқтап атсаң, анан кейін ошентип тургузат да сен анан, турбайсың да, антпесе сен турбайсың дағы да. Алып кетің мен жаман жүдедім. Каяққа алып кетет? Шарға алып кетті. Шарға барыш үшін билимди болуш керек. Кичине орусча дегенди билиш керек. Же сен орусча билбесең, каяққа алып барат? Орусча билем мен. Кыйратасың. Билем мен. Минени билесиң? Bir de mesele, orası bilmeysin de. Orası bilmeysin de, antı köpmenin üstümen, antı bizdas tastvine kılbağla. Mine kılbağla? Men üstümen bizdas tastvine kılbağla. Mana. Orası bardığım bile men. Kıyratasın. Nuşta bile zadanan adam. Хватит, зачем разборка? Спокойной ночь, прогноз, погода, bardığım bile men. Gelesi o. Kıyrattın. Kim düşüne düşünün aya. Maldı, alıp kettin beni çağırma. Alıp ketmeydi, hiç şaka barbaysın. Kıyratı koyansın. Ya baba alıp kettin. Yem kayak Üyün var. örgetine jatpayım. Anan kayakka jatasın. Şimdi üyün Kayakka jatasın anan. Bloknot teşvik sal berip koyla, oşaktele jatam men. Minege? Bloknot tele, jatam oşaktele. Nak, Üyüge girmeyim. bana ayıp otam o. Nakta gelesi olsun. Anı bloknot değil. Balkon değil, balkon. Qanday? Balkon. Oşondoy kondole jata ören men. Üyüge girmeyim. Alıp kettin beni. Alıp ketmeyle o şeyden. Yaman jatadım. Jakşıla kaybolu öyle, bırak, jürösün şey. Hey, men menen tengden aldı, eki bal alıp alıp kaldı papa. İyi. Men hali gitse 8'de okuvatam. Bolot. Okuysun. Men korkup, sen ömür boyu şu mektepte bütmeye ötüp ketesin mi dep korkuvatam men. 6. klasta 4 yıldan beri otursan okuysun da ya. Hey, elder ertemine mektepke göğüne gütüp baratken. Men ertemine mektepke sakal alıp barvatam. Ana mine kıl değilsin ya. Alıp kettin beni çağırma. Alıp ketmeydi, hiç şaka barbaysın. Men menen tengden aldı, eki bal alıp oldu. Bolot. Hey, men keşinde жалғыз korkuvatam üyde. Ey bala. Al. Ey bala. Üylenesin bu. Hey, ver gel. Anan canel oşuntu aytpaysın bu. Meme hayalımı jaman sakındım da. Hey. Üylenseng üylep koyayın. Hani mine. Üyleniş için bu kızlarga süylep gördün bile. Süleyim. Süyle. Liboyna süyle. Mına ol yerde bir jakşılak kız oturat. Söyleçi. Jakşılap söyleçi, ben söylesem men alp bereyim. Hemen sen kapı olmam sen. Pakan Raşid'e kişine kırşacılık etken soğuğa. Mine oldu? Ya al o kallavam gelin oladı. Niye olsa cizdi mi? Olsa oldu. Başka turat. Anda mına kızga söyle mına. Vallahi, İyi, mına jakşılak kayı söyleçi. Jakşı söylesek men hazır alp berem. Söyle. Onu kızga o. İyi, söyleçi kana. Kantıp söyleysin hem. İyi. İyi, söyle. Bol hem söyle. Hop. İyi söyle. Canım hayalım. Hey! Hey! Baş degen işteymi sende? Kızga uşantıp söyleyip ya. Kız kişiye sılık söyleyip, gül beret. Kanday bir başlık isteyeceksin. Andan üylenem dep koyuyorsun. Men nasıl kalksam yok canım kayakta gül alperim ben buğa. Oy gülgü akçanı mına men berim sana, men berim. Siz bergen akçağı men koyga cem alamayınca buğa gül alam ba. Oy boy, gene soturmayın. Koyga cem bersem kozutuydu, bu jizin kozutuğu vayt böyle. Kaç gül alperim ben sana? Ey bala. Sen oğam koylardı oğam ben. Ey bala deyim. Var gülek bırak atan al. Ey bala. Ya. Zaman zaman deydi. Zaman jakşı, hazır adamın peyiri buzulup kalgan. 10 yıldan beri şu bank sistemasında işteyim. AKP'da iştegenim ele 10 yıldan açtı. İlgeri jakşıle. Mına akırkı gündörü janağı kreditті algança şakalatını ap gelip, gülünü ap gelip, betimen öpkülüp, ölüp kalışat ölümdü göreyindir. Analle bir aydan keyin ele tappaysın jelmek ustay oluşup.
Ырайкан деген жакшынакай атым бар эле, эми ракета деп ат коюп алыштыр элиңди көрөйүн. Кредит убагында төлөбөсө атылат экенсиң да, анан кийин эмне кыласың? Жакында ушу күйөөм өлтүрүп аламбы деп корком элиңди көрөйүн. Анан эле шефтерин алмаштыра беришет. Болгон эле өнөр ошол. 5-6 кеттиби? Келдіңіз бе? Келдик. Мен о отчет тапшыра албай атамынчы. Кече азыр мына тияктан чалып айтып атышат. Отчет жетпейт аткен эле. Алган берген кредиттериңер албайсыңар бе? Эмне кылайын? Иштеп атам, эмне өлүп кетейинби? Шүнтү эле отура бересиң, эмне кылайын? Ой, иштеп эле атам. Кандай иштеп атат? Отчет чыкпай атпайбы мен? Ой, сен башка банктарга биздин банкты салыштырбаса да болой. Сен жаңы келдиң. Сен али көрөлегиң көп. Жаңы келдиң. Анан Башка банкта деген 6-дан 7-ден кызматкерлер иштейт. Мен жаңгыз иштейм, иштеп эле атам, өлүп кетейинби? Болду. ой, өзүңүз айтпадыңыз бе? Менден башканын кереги жок, Мен кетире бер. былтыркыдан бери иштеп атпайм. Былтыркынын эсебинен мына 4-өнү инфаркт кылып өлтүрдүмбү? Өлтүрдүм. Ошол иш. Мына кече барып 4-5-өнү жулмалап келдим эле, жүрөгү ооруп жатат больницада. Кудай кааласа кетет алар дагы. 6 асынып өлдү. Эмне кылайын дагы? Иштеп атам. Иштеп атам деле Иштеп отура атам. бер. Иште ошонун баары. Мен келгенде эмне дедиңиз эле? Мен 5 ай алдымга татыйм, өзүм иштейм. Татыйм эле. Акчасын бербесе, жок болсо, алың үйүн, жайын, мал, коюн алың деп карап отурасызбы? Берди андай эмесе, иштесеңиз жакшы иштең, болбосо башка бирөөнү ал. Эми сизди сыйлап 10 жылдан бери стажыңыз бар деп кой. Жакшына иштең, мен болбосо Болбосо эмне кыласың? Болбосо чоң жол кете бериң. Той коздуңуз. Отона элиңди көрөйүн, итиреген элиңди көрөйүн. Өзүнүн кредити бар экен мунун. Ой, бул тиги банктын кредитин жыйнамак түгүл, өзүнүн кредитин төкө албай жүрүптүр. Карызын дойлай албайт бирөөдөн. Ызылдашпай киргиле. Geliniz ata. Oy geliniz. Aylık verip atkazıp, ya paso verip atkazıp. Geliniz. Жақсы kızım. Жақсы ата, geliniz. Oy ayılapa tınçpı, mine. Alıstan Жақсы gelip отырабыз. Отырабыз kızım, ölüp kalmak bilek. Açtı. Kıynalıp ketkensiz ko. Geliniz sudan içip oturunuz. Ya aynen üçünsenger bolat eken, o aytkandan kuyup bersenger bolat eken o. Beremiz da. Çerez kara su geldim, su sap. Kara suda gelesem, çay özdet. Ha da öyle karaya kalsan, özüne birinci girip giderken ama büyüğünü aytıp alıp. Alыңыз. Oy bir gana akıbı bankta beret mınday suunu. Akı bu bank degen germilesi. Akıbı bank degen akçanı karızga beremiz degen ele söz. Ушундай. Эми кыргызча чалдарга ушундай түшүндүрөм да. Акчаны карызга берип турабыз деген эле сөз. Neme zambirek degen sen mi kızım? Tanka öyle. Unutup kaldım, birine menin atını ayttı ele. Oy zambirek tank emes ele raketa degenmin. Raketa. Raketa. Вообще-то üç öten ele atılat, bunu öğret. Raketa. Neme? Kredit alayın dediniz bire. Ova kızım. Üyleneyin degem. Soğumez. Yemi mi? Dağı mı deyip sorasan? Dağı mı? Ha kempir getken balam. Жалғыз қиналаты кесің. Кешінде еш болуza сүйлешіп отырғанға бүрө керек екен. Кир қоғыңы чайын қайнатып бергенге бүрө керек екен қарығанда. Анан ошоға үйленейін деп кредит алайын дегем. Тура қылғансыз. Анан 50 000 еле алайын дегем. Қайра ойланып көріп 100 000 алайын деп атам. Тура. Себебі hazır kalın kımbattap kettin. Ova. Baya günü Özgön'ge kudağa varbayım bir жерге. Özgön'ün kızları maktap durup alıştı. Özgön'ün kızları ört bulut.
Baldarı çizsem işiniz mi ne baldarı mı ne kızınız da geldiniz de. Özgönün kızları maktanın özgönün kudağa varıp kalbatpayız bu. Barsak hele kalınına 500 bin surasa. Kança? 500 bin. Oo. Anan ayttım ben aynen kuda koy eme. Eki balanın baksın akçağa bayla. Eki baktılı olsa boldu. Bizim ança akçamız yok aynen koy bana tüş desem. Yok kemi yok de bol boyut desen. İyi. Balam ança akçamız yok olacak diye kuda özmün de. Anda bul kız akçanar jetmese. Bundan çok ecesi var. O şunu 150 algıla değil. Aksakal. Hazır siz 100 bin alamda ötmeyiz bu. Bu daha astık kılan. Yemi cana üylenseniz cana gepir bilen zakska çıkanla maşineye getet al 100 bin. Aynen zaksta. 200 bin alıveriniz. Koy zaksta bok var bu. İyi. Koy aynen. O şonçu üylenip atkandaki. Çok zaks çok olan Nurel'ine marşrut kas ben hep gel olam. Bula döşer olam. Koy. Munday olam. Ya. Munday. Anan şöyle 50 bin alayın degem da. Anan aylacak 100 bin alıvatam. Sebebi hazır kalıvatkan kempirimdeki özgönden eken. Nafsiyak sulu 100 alıvereyim de vatam. Yok. Canağı zalokom ne koyuyorsun? Neme? O şol zaloka takalı vatam da. Neme o şol zaloka o şol alıvatkan kempirimi koysam bolu mu? Soğumez. Banka geldi, gerbim ne oldu? Bu üylendi. Bu şehirde neyle üyleniyoruz be? O şol alıvatkan kempirimin ülkeleri bular. Caksekin. Aldın ala verip koyalı de. Ülkelerin şu kızlardı sıylagandı bilmeydik ha? Yok degende bir önüme verip koy be. Yemi sen kız bolsan beretele sana. Aksakal. Mınday kılalı. Göp söylemey. Hanan o şol zaloka alıvatkan kempirimin özün koysan bula mı? Oy boy. Can alıp atsa özün üstüne koysanız bolboy bu. Ha çok bolam ben özüm 8 aydan beri finkada turam zalokta. Oy. Çoğun balam Ayılbank'ta turar zalokta. İkinci kızım Mölbulak'ta turar zalokta. İyi. Kırgız karızga batıp gittik. Şu Kırgız'ın tügüne kredit yetedik şöyle kızım. Bir yandan jatsan Mölbulak, bir yandan jatsan Ayılbank, çalkan jatsan finka, gömkürüngün jatsan prosent. Geçere Kırgız barıp oturup uğtap kaladık şeyimiz. Otursanız da akıbı bolu atmayın. Aksakal. Göp söylemeyle, korkmayı etmeyle. Üy bilen üstüne kredi alıp gönüp kalkan turbayız be. Milyon som gole afarmileyine kılayım. Yemin bunday kılalım kızım. Özün bir cumşak sıla sıpa. Alganda jakşı bilesin ya. Genk beyin jakşı geline Göröz. Karastırıp böyle. Uşunça maktap kaldınız daha bir yol su içip koyunuz. Rahmat kızım. Özün bir giç beyinlemek esin sadan rahmat. Aksakal 1 minutga tutturasa suranış. Rahmat kızım. Bir minut Demek aksakal. kuyong menem ne ol vacıraştın hele. Aksakal 1 minut tutturun. Ana Ece. Maylak ben. İşte otam ile işte otam. Buna özüm baş bol paylap жүрөм lan. Kança günden beri karmadım. Akşa olmadı hele verin dedim. Men bolmasa жүрөберасың болот деп. Ertengden kaldırıp ayıp. İşte otam ile. Buna karmap geldim ben. Paylap жүрөм. İşte otam ile işte otam. Yengile eşşiden elik karanlık kırayı senin ayakta kalmadın. İtireygen önündü kırayı. Ben ayıtmadım bile. Ay men Gitti alıp atkanda ayıtkam. Geçiktirmey bağrını at gelesin. Adet geçen hafta. Adet geçen hafta sen kaynımdın. Büyü var mı bir yerde ya? Don't be scared now. It's alright, cause Oldu özüne gel. Özüne gel kızım özüne gel. Kaç de.
Sadan gete. Imanın ısıktı attım hele. Aksakal. Milyon so'mga afar bilan yig'laydi. Neme kızım ben üylenmeye kaldım. Nega? Çok balam. Ha biz özüme köysele süleşip oturuyoruz. O'zingiz Ağın üstüne jakşadan men süleşsen jakşıda. qo'yingiz endi milyonga afar bilan dokumentni dile keragi yo'q. Çok kızım sizler bunday kılıkla. Ha bankın atın akıbı koybaylı, akıbı deysinler kanday anday kılbaylı. Ha AAÖ dep koygula. Degenim nesi? Ha akça alsan öldün degen dey kılbaylı. Aksakal, anda emas. Yo'q, qo'ya tursangiz, aksakal.